Nĩ thutha wa mwaka ũmwe wa mĩario ya gwetha thayũ gatagatĩ ka ndũrĩrĩ ici igĩrĩ kuma mwena wa Oldonyiro kaunti-inĩ ya Isiolo na Tiamamut kaunti-inĩ ya Laikipia gũkinyanĩirie kĩgomano gĩkĩ. Aikari kuma mĩena yerĩ maugĩte ikuũ na wanangĩku wa indo o hamwe na ũici wa mahiũ ũrĩa ũkoragwo kuo nĩ ũcũngĩrĩirie wagi wa ũthii wa na mbere, makĩhĩta kũiga thayũ na gũikarania. Tunafurahia kabisa hii maneno ya usalama kwa sababu hapa awali kama vile mliposikia mahali tuko hapa nyuma yangu, hapo ndio wale wazee watatu walikufia, wale rangers ambao wale wa conservancy na pia wengine wa rani kutoka pande ile nyingine. At least tumejua shida kupigana na ndugu yako ama kupigana na ujirani. Hakuna kitu yenye unafanya, hakuna maendeleo, hakuna nini, hata una biashara kwa sababu hakuna mtu atakuja kununua kwako. Tugika mucemanio wa mbere mwena uyu na tugicoka tugithii gwika mucemanio mwena uri ungi, na kuma hindi iyo ni tuthiite ikinya gwa ikinya na tugahota kuona ati ni marahota nginya kwambiriria gucoka miciini yao, ni marahota guikarania, ona ng'ombe ciao ni irarĩithanirio handu hamwe. Atongoria arĩa mekinyĩtie mũcemanio-inĩ ũyũ nĩ morĩtie thirikari cia kaunti ici igĩrĩ gũtigĩrĩra kũrĩ na ndemu njiganu cia maĩ, kuona thĩna mũnene umagĩra hĩndĩ ya riũa inene. Na kwa muda wamekuwa na vita mpaka wamepoteza maisha ya watu zaidi ya 15 walipotea katika ama walikufa katika vita hii. Kwa hiyo tumekuwa tukitembea na jamii hii pamoja, tukifanya mikutano, tukiteua kamati za peace, tukileta pamoja conservancy, tukileta pamoja rangers wa hizi conservancies, viongozi, machief, viongozi wa serikali, viongozi wa kisiasa, na mpaka leo ndio tukutane hapa na jamii na kufanya caravan ya peace kusunguka vitongoji za Oldonyiro, za Labarishereki na Ewaso kupitia Kimanjo na kurudi hapa tena kwa sherehe hii. Ni sherehe ya jamii kusherehekea mwaka mmoja wa amani ndani ya hizi jamii. Ukiangalia pia mara nyingine tunazozania kitu kama maji, na iwapo serikali ya kaunti na serikali kuu za pande zote mbili watahakikisha kwamba pande ya Isiolo kuna maji ya kutosha na pande ya Laikipia kuna maji ya kutosha, basi ile conflict ambaye ama mzozo ambaye inatokea kwa sababu ya rasilimali itaenda chini. Kuna kamati zinafanya kazi katikati ya Isiolo na Laikipia, na pia tumehakikisha kwamba vyombo vyetu vya usalama vinakaa vikiwa alert wakati wowote kisa ama incident ya insecurity inatokea. Officers wetu wako mbioni, wanajaribu kuwa on top of things. Haha nĩ mũhaka-inĩ wa kaunti cia Laikipia na Isiolo harĩa mwaka mũthiru horagirwo andũ ana thĩinĩ wa tharĩko ya ũici wa mahiũ, na noho ndũrĩrĩ ici igĩrĩ icokete mũthenya wa ũmũthĩ na gwĩtĩkanĩria nĩ mekũiga thayũ wa gũtũũra. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma gũkũ kaunti-inĩ ya Laikipia, rĩtwa rĩakwa nĩ Paul Mwaniki.